turi mu ruhurirane rw'urugamba rwo kurwanya ibitero tugabwaho n'abanya-Iran. Ubutegetsi bw'ikibi bugambiriye kudusenya. Muri iki gitondo abahuti baturasheho misile zo mu kirere zari zivuye muri Yemeni zaguye ku butaka bwacu. Icyo bagomba kumenya ubu ngubu nuko ibyo bakoze bazabyicura ku giciro kibahenze, kandi ibyo bageragezaga kwari ukwangiza ubuzima bwacu. Niba hari umuntu ukeneye ko tumwibutsa ubushobozi bw'ibyo twakora, mutumiye kuzajya gusura icyambu cya Hodeida. Ndagira ngo mbabwire ko umuntu wari wese ugerageza kudutera atazigera na rimwe acika amaboko yacu n'intwaro zacu. Hamas yaba urugero rwiza rwo kwigiramo imbaraga zacu ndetse no kwiyemeza kuba kuyoboye ibikorwa byacu, aribyo bizadushoboza gusenya Hamas ndetse no kuyigwatura abacu yafashe bugwate. Misile ingabo z'igisirikare cya Isirayeli zarashuye mu bikorwa bidasanzwe by'ingabo za Yemen, kandi igisirikare cya Yemen cyari kirashe ziriya misile cyabaze gusenya inkambi za gisirikare za Isirayeli ziherereye mu gace ka Yafa kahoze ari aka Palestine. Iyi ni operasiyo twakoze twabyitondeye, maze dukoresha misile zo mu bwoko bwa hypersonic, ari nazo zadushoboje kugera ku ntego yacu, kandi aho twari tugambiriye kurasa twaharashe. Burya bwirinzi bw'ikirere mujya mwumva uriya mwanzi ahura yikangata navuga ntacyo bwabashije mu kumurengera. Hypersonic zacu zabutambutse zibasha kumwinjirana ku butaka bwe mu ntera ya kilometero ingana n'ibihumbi 2 na kilometero 40. Izo misile kuva zirashwe kugeza zisekuye ku butaka bw'umwanzi byadutwaye gusa iminota 11 n'igice. Turabizi ko zabajagaraje, kandi abo banyasiyoni zibabikamwe ubwoba ku buryo abaturage bangana na miliyoni 2 birukangiye kujya kwisha muri bwa bwihugiko bubatse. Ibi nibwo bwa mbere bikozwe mu mateka. Isirayeli ntabwo nibirigerageza ari yambitse ubusa kuri uru rwego. Ntabwo Isirayeli yabigiye kuraswaho mu buryo bugikomereye kandi bwayigwa nabi. Ndabwiye ngo nyina wundi abyara umuhungu. Abantu bigira ku makosa yabaye. Niba mu gitero cya Iran cyo mu minsi yashize cyabaye, yego byaragaragaye ko bimwe mu byatumye misile za Iran zimwe na zimwe zitagera ku ntego ari buriya bwirinzi. Yego ntabwo bavuze kwiga uko bukoze cyangwa uko bukora. Yego ibyo ni ibintu bisanzwe mu ntambara, niko bigenda. Bishobora kuba mu ishusho yo kwihorera kuri bya bikorwa Isirayeli iherutse gukora muri Syria byo kurasa inganda zitunganya intwaro z'abanya-Iran. Cyane rwose. Okay. Nta birenze rwose, kuko buriya bajya nawe ngo uko barasa handi bakabatwarira urupfu cyangwa se bakajya kwangiza ibikorwa remezo. Yego. Ibihe byarahindutse aho bigeze, bagomba kumenya ko nabo barajya barasa bakaraswaho. Okay. Nko yarishize abanya-Isirayeli barashe ahari ibikorwa bya gisirikare, nako ububiko bw'intwaro bavuga ahakorerwa inganda zitunganya intwaro z'abanya-Iran ziri muri Syria. Yego. Nta byumweru 2 birimo rwose ibyo bintu bibaye. Yego. Watekereza muri iyo jumeri ntabwo yabona ko nanone ukoko kwa Iran kwaba kuri muri izi ntwaro abahuti bakoresheje. Reka nkubwira yani domo ikorwa n'abanya-Iran. Ariko izo ni z'abanya-Isirayeli n'ubundi. Ariko ikorwa n'abanya-Isirayeli. Ikorwa n'abande? Ikorwa n'abanya-Amerika. Demisling ni y'abanya-Amerika. Kuvanga abahuti ngo ni igikoresho cya Iran, nkuko na Isirayeli nakubwiye ko igikoresho cya Amerika muri kariya karere. Niyo yemprima nishyira mu bikorwa project za Amerika hariya muri Middle East zo gusenya ibihugu bitumvikana na Amerika. Yego. Intambara zose zagiye zibara mu karere, amabaze militaire Iran agiye akoreshwa mu gusenya ibindi bihugu bya hariya mu karere. Ukuntu nkuzi nawe ukunda inyubako ikeye y'amabengeza, inzu ikoreye finisage neza, nuriya nawe nuko uzi kubona inzu nziza iteye irangi ryiza kandi ryavanzwe n'abantu babyigiye koko. Uzi gusanga ibikoresho usanganywe mu nzu bijyanye n'amabara n'imitako kimwe n'amarangi washyize mu nzu, rwose ibintu ari mahwi. Nari nibagiye kukubwira ahubwo ukuntu icyitwa imidite cyazengereje ba nyiramazu, itesha umutwe yokanyagwa. Hari abantu benshi bakora ibi bintu, ariko nta warusha Truss Wall Paint, plafond, TV wall stands,
design ku nkuta zo mu cyumba, muri salo no hanze ku nyubako, kubaka za studio n'ibya partitioning. Hamagara aba bantu Trust Wall Paint 0789 23 54 21. Uretse ko wanabasanga mu nyubako ya TCB hafi ya Centenary House rwagati mu mujyi wa Kigali. Ahangaha ni iwabo w'ubugeni ni karibu. Mwiriwe kandi ibihe byiza mwebwe mudukurikira hirya no hino mu bice bitandukanye muba muherereyemo. Reka twirebera none mu burasirazuba bw'isi bwo hagati, aho umuvugizi w'igisirikare gishinzwe kurinda ngo ni igisirikare cya guverinoma ya Sana, ubwo ni muri Yemen, abahuti. Umuvugizi w'igisirikare yitwa Brigadier General Yahya Sare yavuze ko igerageza bakoze ribereka ko kurasa kuri Isirayeli bishoboka kubera ko byabasabye gusa iminota 11 n'igice kugira ngo babe barashe ibisasu byo mu bwoko bwa hypersonic. Abasesenguzi bafite ubumenyi bahije muri ibisasu batubwira ko bifite umuvuduko ungana n'uwijwi. Hanyuma mwumve ko iyo minota 11 yakoreshejwe mu ntera ingana na kilometero 2214. Ubwo ni ukuvuga ko rwaba ari urugendo nibura rungana no kuva kwa Sina Gerard ukagera Kinshasa mu mujyi Kinshasa mu mujyi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ikiri muri iyi nkuru baravuga ko abantu 8 aribo bakomeretse, bakatubwira kandi ko igerageza bakoze ari uko babonye ko ubwirinzi bw'ikirere bwa Isirayeli buva, ibya bindi bajya bita ngo ni Iron Domes, babonye ko buva nkuko byatangajwe biri mu ibinyamakuru bitandukanye, by'umwihariko ibyita kuri izi ntambara za Isirayeli ndetse na nariya proxies. Baravuga ko nyine mu masaha yo mu masaha ya saa 5 yo kuri iki cyumweru aribwo ibi bisasu byarashwe. Hanyuma bakavuga ko bari barashe bagambiriye kurasa ahantu hari ibikorwa by'ingabo za Isirayeli ibiri i Tel Aviv, ariko baratubwira ko ari muri Jaffa, nibyo Jaffa muri Tel Aviv, ariko bakatubwira ko ari mu gace kahoze n'ubundi ari aka Palestine. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Jules Nkusi. Jules, wiriweho? Yego. Wiriweho? Ngiriwe neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Yego. Ibinyamakuru rero, ikinyamakuru Tehran Times kiri kutubwira ko nibura bakurikije ubutumwa bwa video bwatangajwe n'uyu Brigadier General Yahya Sare uvugira abahuti, Yego. Icyo bita ingabo za guverinoma ya Sana. Baratubwira ko ibi bisasu byarashwe ari ibyo mu bwoko bwa hypersonic ballistic missile, ariko bakarenzaho nako kabyiniro ko kuvuga ngo Imana ishimwe kubera ko operation yacu yageze neza kandi twageze ku ntego yacu. Yego. Baratubwira ko ibi bisasu, izi misile za ballistic zarashwe mu karere ka Isirayeli rwagati muri Isirayeli, ariko icyagarutsweho cyane ni ukuvuga ko igerageza ryakozwe kuri iyi ntera y'ibirometero 2040, navuze 12 ariko ni 2040, bakoresheje iminota 11 gusa. Ikindi ngo bikaba byakangaranije abazionist ku buryo nibura abantu bagera kuri 2 miliyoni birukangiye kujya gushaka ahantu ho kwikinga muri muri za bank shelter bagiye bubaka, ahantu ho kwihugika mu gihe barashwe. Ikindi baratubwira ko muri izi miles 1240, ubwo bivunje mu birometero miles, Abongereza ubwo abadukurikira mbibutse ko Abongereza ari bakunze gukoresha izi ngero miles, ariko burya twebwe twakuriye mu muco wa francophone nyine tuvuga kilometero 2040 muri miles yari 1240 gutyo. Baratubwira ko rero ngo byaberetse ko kurasa kuri Isirayeli bishoboka. Ikindi baravuga ngo kuba ibi bisasu byarenze air defense system ya Isirayeli, harimo ibyo bari kunyereka byitwa ngo ni CENTCOM, bakanyereka ibyitwa ngo niba ari Davis Sling,
bakanyerekana Iron Domes ngo kuba byatambutse ubwo bwirinzi kuri Yemen iravuga ko irarigerageza, ntabwo ari ukurasa nigerageza, ariko birabereka neza ko bakoresheje izi ntwaro byashoboka. Dufashe rero SCAF ni iki? SCAF missile nayo ni z'Abanyamerika. Okay. Aha, ubu bwirinzi bwa Israel mbere na mbere kubera iki nta kintu bwakoze kugira ngo bufate ni iki gikomeye muri hypersonic haba mu muvuduko ugeranije n'ibindi bisasu bindi byose babarasagaho uroye na biriya bya Hamas byo ku itariki 7 wabonye ko bagerageje nibura kubikumira, kuki kuri iyi shuri ari byo binaniranye? Ntabwo ama hypersonic nzi ngo barashweho na yahe n'uwe bwoko. Ariko niba ari ama hypersonic yahawe Iran aturutse mu Burusiya n'urugero cyangwa se ari y'Abanya-Iran bikoreye, birashoboka rwose ko hypersonic ari igihe ntuza air defense system idashobora kuyintercept bitewe n'umuvuduko yaje. Ikindi cya kabiri kibaho hari ubwo barasa nyinshi, noneho uburyo bw'ubwirinzi bwo control bakabasha kuzimya imwe ariko indi kazi kayitigera ku ntego. Yego. Kandi biriya barabikoresha cyane mu ni yari rikomeye cyane mu kwangiza amayeri y'umwanzi mu ntambara, ni yari rikomeye cyane. Yego. Uyu muvugizi wa uyu Brigadier General Sare yavuze ngo turi kwitegura kwizihiza umunsi ngarukamwa anniversaire yo ku itariki 7 ubwo Israel iraba yujuje umwaka iri kurwana muri Gaza. Yego. Ariko aravuga ngo Israel batwitonderera igerageza riratwereka ko tugomba kubibutsa inshingano zo kurinda inshingano Israel ifite zo kurinda Palestine, abaturage ba Palestine. Yego. Warebera muri cya kindi Israel yikunze kuvuga ko aya maproxy iyi mitwe ari irwanya Israel ariko ibyohejwemo cyangwa bifashijwemo na Iran. Impamvu nuko Iran batumvikana, ariko nanone buriya hari ikintu kimwe abantu badasobanukirwa. Yego. Iran ni propaganda na discours politique. Ni gute se ubundi abantu bazi neza Israel yari muri kariya karere? Israel ni ntuza ni projet politique ya Amerika n'Ubwongereza muri kariya karere. Yego. Nkuko ubona Taiwan ishinzwe Ubushinwa. Yego. Ni ukubangura umuntu wese utumvira Amerika muri Middle East bagomba kumurasa bakoresha Israel. Uko bari abahutisi urebye ibyo barabandika kuri ya guverinoma yabo bagize bahanganye nayo kugeza bigaruriye iriya territoire yose bafite. N'ibihugu byaje mu ntambara yabo na guverinoma ya Yemen. Yego. Ku isonga hari coalition ya Arabia Saudite na Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu kandi abona n'abariye ba Amerika. Ariko deja byarangiye batsinzwe kubera ko Iran yarabasapotinze ariko nabo ubwabo birwanaho. Yego. Kuko n'abantu muri iyi minsi bagaragaje ko bashobora kwikora drone, kandi drone nakwita ko ari rushengi zangiza ku rwego rwo hejuru. Ku buryo rero kuvuga ngo kubita ko ari abaproxies ba Iran ni uburyo bwo kugira ngo bagaragaze nabi kuko bagaragaza ko kuri ya ruguru y'umuntu w'umunyagitugu witerabwoba kwa kwatumvira Amerika. Yego. Ariko deje yaza ko ari mu nyungu za Amerika ntabwo bari kuba bamuvuga nabi. Biriya ni ibintu bisanzwe. Ku itariki 20 abantu babyibuke, ku itariki 20 z'ukwezi kwa 7/2024 hari igitero ingabo za Israel zari zagabye mu gace kitwa ku cyambu cya Hodeide ni icyambu cya Yemen. Hodeide ibintu nk'ibyo. Icyo gihe bari babaze bashaka gutwika ibigega bya peteroli. Yego. Ariko icyo gihe aba muri Yemen bari bavuze ko bagomba kwihorera. Iki gitero cyaba ari cyo guhora. Yego. Cyaba ari cyo guhora iki gitero? Yego, kuko buriya. Yego. Abantu bamenye ko rega buriya na nyina ndabyara umuhungu. Yego. Israel yakanze biriya bihugu cyane igihe kinini kubera kugira ubushobozi na za misile zo kurasa kure n'ubutasi n'amabomba atomike. Yego. Ariko muri iyi minsi aho ibihugu nka Iran bivugwa ko mu minsi ishize Abarusiya bazibashyiriye ko n'ibipira weapons zishobora kurasa mu ntera wenda itari yakoreye ko nazo zifite ubushobozi bw'isenya kirimbuzi. Yego. Aho Abanya-Iran batangiye kwikora misile zigera kure zishobora kurasa nk'iz'Abanya-Iran. Yego. Aho banatinyutse bakagaba igitero cya drone na misile ku butaka bwa Israel
nta gihugu kindi cyari cyarigeze kibikora uretse Misiri mu gihe cya 1967. yego Birakwereka ko bararambiwe kandi bafite umuhate wo kurwana n'abanyayisirayeli, kuko bamaze gusobanukirwa neza ko kuba bari hariya ari projet za Amerika ntabwo ari ukuvuga ngo deja bahaje nk'abantu barekara mu butaka bwabo. Programme yabo expansionisme barayimenye. yego warebera muri izo ntekerezo z'abanyayisirayeli bavuga ko abahuti nabo bashobora kuba mu kuboko kwa Irani, tugatekereza igikorwa kandi ikindi kintu abantu bagomba kwitaho, yego nabwiye ko iriya ntambara y'Uburusiya na Ukraine yego igomba kuvuka izindi branche mu ma proxies. Ni ukuvuga ngo n'ubu usibye no muri Middle East hari intambara iri kuvuga mu ihembe rya Afurika nayo itutumba, yego hagati ya Ethiopia na Misiri, ariko hahanganira Somalia. yego iriya ntara ya Somaliland. yego ni Ethiopia mu by'ukuri yagaragaye nka priority cyane, yanze kumvira Blinken n'ibyo abasaba kuri ya barage de Renaissance. yego ni ukuvuga ngo rero kuri nubona buriya muri Middle East hadutse intambara nshyashya ukabona irimo Israel, deja aho ngaho bari mu kuboko kwa Amerika. na Amerika bakoze intambara mu buryo buri projet politique avuga ngo turashaka ko izajya kuri uyu muntu kandi igasiga wenda imunegekaje. Gusa mu bigaragara nuko ibihugu byo muri Middle East nabyo hari bimaze gukanguka nka Iran, nk'uko turimo kubivuga. Iran ubona nayo navuga ko icanye ku maso muri iyi minsi, yego yashatse abaparteneri, ariko nanone nayo igerageza gushinga andi maelema nakita ko ari nkayo kuresista, yego ku buryo kuvuga ngo uteye Iran mbere yo kugera iteye Iran nyirizina, yego wabanza guhangana n'andi max yayo ku ruhande. Nk'uko na Amerika idashobora kujya mu ntambara kurwana yonyine. yego nicyo kintu kizima nabonye abanya-Iran basobanukiwe. Ikindi abanyamerika bora n'ubwo barwanya iterabwoba mwise, ariko nabo bambere bashyigikiye iterabwoba. yego teori yo kuvuga ngo umuntu urwanya iterabwoba akoresha indi terabwoba, nayo mbona hari ukuntu abanya-Iran nabo ari kuyakurikira ku banyamerika muri kariya karere. yego ku buryo niba ushobora gufasha abantu wenda barwanya leta nk'iya Iran kubera ko wenda utumvikana nayo, Iran nayo ihitamo gufasha abandi bantu nawe bakurwanya, uburyo nawe uzumva neza ubushari bw'ibyo bikorwa gukora. yego gufasha abahutisi rero biri muri iyo anje, ariko bikongera bikaba mu yindi anje yo kuvuga ngo abahutisi ni abashiya mu myemerere. yego hahita hazamo n'impamvu y'idini, yego ariko bose bagahurira ku mwanzi umwe nanone witwa Israel batiyumvamo. yego iyo ikaba ari icyo kikaba ari nk'ikintu kibahuza cyane, gituma ubona Iran bagira ukuntu bagira ibyo bumvikana. None ikindi kiyongeyeho n'igihe baterwaga na biriya bihugu bindi, Iran yabahaye support, yego yemera guhangana n'ibihugu birenga 6 byo muri kariya karere byari muri Korea, Arabia Saudite n'ibyo bihugu bindi nakubwiye. yego ariko ku ruhande hari na Israel, kuko abantu babyibuka neza buriya Israel buriya ifite abarabu yagize frontiere mu karere. Nureba za Jordan, za Cisjordanie, ukareba za Arabia Saudite, izo ngizo ni ibihugu ubona ko biri pro n'abarabu ku isura, ariko nanone bafite ukuntu batinya Israel, batandukanye n'abanya-Iran. yego bo baravuga bakavuga ikibarimo bakavuga ngo twebwe, mbese nava ko abanya-Iran ni nk'ikirura, ntabwo bihishira, ntabwo bigira abana b'intama, batonoma nk'intare. none se Jire, yego wagendera muri ya myumvire abanya-Isirayeli babonera abahuti mu mboni zo kuba ari igikoresho cy'abanya-Iran n'ubundi. Nta misi yarishize abanya-Isirayeli barashe ahari ibikorwa bya gisirikare, nako ububiko bw'intwaro bavuga ahakorerwa inganda zitunganya intwaro z'abanya-Iran ziri muri Syria. yego nta byumweru bibiri birimo rwose ibyo bintu bibaye. yego watekereza muri iyo jumeri ntabwo yabona ko nanone ukoko kwa Iran kwaba kuri muri izi ntwaro abahuti bakoresheje. reka nkubwira, aya ni domo ikorwa n'abanya-Iran, ariko izo ni z'abanya-Isirayeli n'ubundi. ariko ikorwa n'abanya-Israel, ikorwa n'abande, ikorwa n'abanya-Amerika. Davis Ring ni y'abanya-Amerika.
kuvanga abahutu ngo ni igikoresho cya Iran ni nkuko na Israel nakubwiye ko igikoresho cya Amerika muri kariya karere niyo yemprima nishyira mu bikorwa projet za Amerika hariya muri Middle East zo gusenya ibihugu bitumvikana na Amerika. Yego. Intambara zose zagiye zibara mu karere mu base militaire Iran yagiye akoreshwa mu gusenya ibindi bihugu byama hariya mu karere. Ibyo rero nta matakira ngo nta kindi kintu bafite bavuga. Okay. Ibinyamakuru byo ku ruhande rwa Israeli mbere na mbere birashidikanya ko izi misile zaba ari za hypersonic koko izo mu bwoko bwa hypersonic bakavuga ko byabaye saa 12:32 niba mbyibuka neza ngira ngo amasaha ya Israeli n'u Rwanda aragendana afite ukuntu ajya kwa mu proximity ntabwo dusigana cyane ajya kugendanamo ukuntu bijya kwegerana ndaza kubireba neza cyangwa bariyo baze kudufasha. Baratubwira ko nibura muri ayo masaha ya mu gitondo koko icyo bemeranyaho icyo bahurizaho ari uko ibyo bisasu byihutaga bakavuga ko ukurikije isaha byarasiweho kuko binashoboka ko zabazo ariko nanone ngo abahuti bashobora kubikoresha nk'igikangisho. Baratubwira ko iyi hypersonic muri kamere yayo igendera ku muvuduko wa kilometero 177 mu gihe cy'umunota umwe nibura bakatubwira ko uwo muvuduko wikubye inshuro 5 yego umuvuduko ijwi rikoresha iyo umuntu ahamagara yego ariko intangiriro y'uruhara n'amasoso uruhara rwande nyine gucyara avugaga yego abantu bamaze cyagiye barwana bakaba bageze ubwo kwikora intwari imeze gutyo muri periode no nk'agutse yego naho kwitega mu Misiri imbere ko ya Israel itazabashobora yego nayo mpamvu kuvuga ngo si hypersonic niko basanzwe ibintu by'ikangisho bakunda kubivuga ariko nayo ibikangisho barabigira yego nuko numvise abongereza bavuga ngo ntabwo ngo Uburusiya ngo buzarasa bomba atomike ngo ni ibikangisho ariko bakavuga ko Misiri zabo zigomba kurasa mu Burusiya yego ubwo se urumva bafite ibikangisho ari bane ibyo ni ntoza ni ukwidefana ni defense mechanism nta kindi kintu bafite babwira itangazamakuru n'abaturage babo yego okay so none twaba tugiye kuvuga ko udukurikije ururimi rw'abahuti turi kwitegura anniversaire turi kubibutsa inshingano turabona agasomborotso kanyu ka hato na hato byaba bivuze ko iyi minsi Israel ishobora kugabwaho n'ibirigerageza ry'abahuti bari kuvuga ngo tubonye ko uyu muvuno ukora ntabwo bizahagarara kuko nabo ntabwo bigeze bahagarika kuva bitera hanze kandi bamenye ko bari abanyagaza barasa n'abantu nkabo yego usibye n'abahuti n'abandi bahumba impamvu yabo ejo bundi twabonye Namibia yanga ko aparika ku mwaro wayo yego ni ikintu gikomeye kubona igihugu cya Afurika ubundi muri kamere y'ibihugu bya Afurika bitinyisere kuba ariko niba igihugu nka Namibia kivuga ngo nimwemerere gukora ikaro kwa ko intwaro mujyanye zigiye kwita abantu muri Gaza yego ni ibikwereka ko hari abantu benshi biteguye kugira South Africa yabareze mu rukiko sofa rero kuvanga abahuti ntabwo abahuti bonyine bashaka kurengera abantu bo muri Gaza kuko bamaze kumenya ko uko bicwa ntabwo desha bisobanuye ko ari ukuvuga ngo ni abanyabyaha kuruta abanyayisirayeli babarasa yego so rero navuga ngo ni ukwihorera ariko nanone no gutanga isomo no kwereka abantu n'umuryango mpuzamahanga ari ukuvuga ngo mumenye ko ibyo mukora hano ingaruka namwe zigomba kubageraho yego cyane Amerika n'inshuti ze zazo n'abandi bantu bapanga intambara ku maprojet politike nk'ariya ari strategique. Jerusalem Post iragerageza kudusubiza cya kibazo buri wese yibaza gute izi hypersonic zatambutse bwabwirinzi bw'ikirere bwa Israel niba atari hypersonic se nyine urumva gute zitashobora kwigira no ngo iyo misile za hypersonic ziriruka none iyo bashaka kujisha barasa nyinshi cyari yego ntabwo rero ari intuza zose zishobora kugira iyo capacity yo kuzenteresa buto. Baratubwira rero muri iyi nkuru yabo baratubwira ngo ntabwo bizwi neza niba ikoranabuhanga rya radari z'abanyamerika bakoresha mu bwirinzi bw'ikirere icyo bise ngo ni American High Tech Radar ngo ntabwo bisobanutse neza niba za detectinze at a time
when the arrow system did not intercept it as planned. Ntabwo bizi neza niba ziriya radari zazibonye hakiri kare mu gihe hari hatanzwe sinyare y'uko hari ikirere gishobora kuba cyakingiriwe. Bakatubwira ngo the Houthi missile seemingly evaded Israel advanced detection system on Sunday morning. Byabaye muri iki gitondo nkuko twabivugaga. Despite advanced system, hatitawe kuri ikoranabuhanga ry'uburinzi bw'ikirere, it wasn't until the missile was over Israel airspace that was finally brought down. Nubundi ntabwo izi misile zabashije gukumirwa zikiri mu kirere, ahubwo zatambutse ikirere zigera hasi, raising questions about potential failure in the security system in place. Bikaba byazamura ibibazo byinshi ku bwirinzi bw'ikirere cya Isirayeli. Yego. Erega bamenye ko byanga bikora ari umuntu ashaka kubara agakora sawa misiri yawe nihagarara y'ubwirinzi bw'ikirere. Yego. Deja no kwaba hari gap muri ubwo bwirinzi bw'ikirere, cyangwa se iyo misiri yarashika birenze ubwirinzi bw'ikirere. Ibindi byose barimo ngo misiri ngo ntibari bayibonye ngo ntizakitingiye kugihe. Ubundi se misiri ko zigomba gukora kuba ziri active, zirindi ikirere ubwirinzi bw'ikirere ko ugomba kuba active. Ni gute misile ziburenga 1-2-3 nyine zikagenda zikagera zikacika tageti. Umva handi bashingira ndo kubiri inyuma y'iki gitero. Yes. Baratubwira ngo the Houthis do not have their own ballistic missile industry. Abahuti nta ruganda rwa ballistic missile bafite. Yes. Their entire stock comes from Iran. Izo bakoresha zose ziva muri Iran. What is known in Yemen as Tufan. Muri Yemen bazita Tufan. Yes. Essentially the Iranian Gadir missile ni Gadir, ni misile zitwa Gadir z'abanya-Irani. Bakavuga ko zaba zarakozwe ngo baje kuzikoramo n'ikindi bita Shahabu 3. Yes. Bakavuga ko byageragejwe nibura mu myaka 25 ishize. Ariko bakavuga ko nabwa bwirinzi bw'ikirere bwa Isirayeli buruko bavugurura ibyo bimisire byabo nabo bagerageza kubivugurura kugira ngo bigendane. Bavugurura misire, Isirayeli nayo ikavugurura ubwirinzi bw'ikirere. Baratubwira ko zatambutse kilometero 2000 ibyo twabibonye, enough to cover the distance from izo kilometero, iyo ntera kilometero 2040 ikaba n'ubundi ngana n'intera iri hagati ya Isirayeli na Yemen. Yes. Bakavuga ko iyi misile zatwawe, they were transported from its storage site by truck to the launch site. Zatwawe n'igikamyo kugeza aho zarasiwe, where it is assembled, ari naho babiteranyirije mbere yo kubirasa. Yes. The missile's target is predetermined and cannot alter its course or correct it during flight. Yeah. Ahandi bari kugerageza kutubwira, baratubwira ngo the missile is launched vertically, bazirasa zizamuka mu kirere mu butumburuke bwa kure. Yes. And follows a ballistic trajectory, meaning it travels in a arc. Nukuvuga ugereranyije nuko biriya bya ballistic byo bizamuka, baratubwira ko cyo kigenda gisa n'igikoze umuheto. Yes. It flies through the atmosphere with its engine still running. Bavuga ko moteri zabyo bikiri mu kirere ziba zigikora. Yes. Propelling it forward during the flight. The first stage separates and the second stage re-enters from the atmosphere after exhausting its fuel, continuing to accelerate due to gravity. Bakatubwira ko iriya moteri yabyo ibishoboza gukomeza kwihuta bikiri mu kirere, ari bituma bibasha kubona n'imbaraga zitambuka mu kirere kuri wa muvuduko wabyo budacogora kugeza byisekuye hasi kuri bwa buremere bwabyo. Yes. Baratubwira ko kuva muri Yemen kugera muri Isirayeli byakoresheje iyo minota 15 ibyo twabibonye. Baratubwira ko nibura muri iyo minota hagati ya 12 na 15 kugira ngo ube byisekuye ku butaka bwa Isirayeli. It pre-launch weight it's estimated at, baravuga ko nibura mu kwisekura hasi
byari bifite nibura toni hagati ya 15 na 17, but the warhead itself weighs about 650 kilograms. Turiya dutwe biriya bitwe byabyo nibura agatwe kabyo igitwe kimwe kiba gipima ibiro 650. A significant explosive charge that combined with its impact speed can use severe damage to civilian and also slightly protected military structure. Bakavuga ko rero buriya buremere bwabyo, ndabona n'amafoto yaje abyikoreye barayatugaragariza, ariko baratubwira ko uburemere bwabyo nyine bushobora gutera inabi ku baturage ku kigero cyo hejuru, cyangwa se ibikorwa bya gisirikare mu gihe byaba byabiguyeho. Bakatubwira ko ngo satellite zari zababuriye, za sensa zari zababuriye ko hari ikitameze neza. Ikindi nuko igisirikare cya Isirayeli ndetse n'icya Amerika harimo n'ikigwanira mu mazi mu nyanja itukura, nabo ngo bari batangiye kubona ibimenyetso nubwo kubifata kubizimya bitahuye. So mu ncamake ngo iyi nkuru yaba iri kutwereka ko uburemere bwabyo nibwo bwatumye buriya bwirinzi bw'ikirere butabikora. Ngaruka kuri cya kibazo, buriya bwirinzi bw'ikirere butabizimya, butabiburizamo hakiri kare. Isirayeli ntabwo nibirigerageza riyambitse ubusa kuri uru rwego, ntabwo Isirayeli yabigiye kuraswaho mu buryo buyikomereye kandi bwayigwa nabi. Ndabwiye ngo nyina wundi abyara umuhungu. Abantu bigira ku makosa yabaye. Niba mu gitero cya Iran mu minsi yashize cyabaye, yego, byaragaragaye ko bimwe mu byatumye misile za Iran zimwe na zimwe zitagera ku ntego ari buriya bwirinzi. Yego, ntabwo bavuze kwiga uko bukoze cyangwa uko bukora. Yego, ibyo ni ibintu bisanzwe mu ntambara, niko bigenda. Iyo uhanganye n'umwanzi urabiga n'intwaro z'ukuntu ziteye. Yego, kuba rero aka kanya bari kohereza misile nyine muri Yemen, kandi misile bigaragara ko wenda zakozwe haciye n'iminsi, yego, zigahangara uburinzi bw'ikirere nka Iron Dome. Yego, ubwo urumva bigeze kuri Patriot icyo ziriya misile zazikorera. Yego, ni umuburo nyine no ku bandi batekereza nka Israel wo kuvuga ngo mumenye ko namwe umusibo ejo cyangwa uku kuboko kwa Isirayeli, uku kuboko kwa Iran Isirayeli igaragaza muri ibi bitero byo kuri uyu munsi bishobora kuba mu ishusho yo kwihorera kuri bya bikorwa Isirayeli iherutse gukora muri Syria byo kurasa inganda zitunganya intwaro z'abanya Iran cyane rwose. Okay, nta birenze rwose, kuko buriya bajya nawe ngo uko barasa handi bakabatwarira urupfu cyangwa se bakajya kwangiza ibikorwa remezo. Yego, ibihe byarahindutse, aho bigeze bagomba kumenya ko nabo barajya barasa bakaraswaho. Okay, kandi ni porogaramu politiki Iran yatangiye, mpamya ko icyo kuvuga ngo barakanga bakoresheje ibihano, barakanga bavuga ngo tuzabarasa, nabo bafite kuba bakanye bashaka kugeza intambara ku butaka bwa Isirayeli batavuye aho bari, ni ikikwereka neza ko ibintu biri guhinduka. yego. So n'abanya Isirayeli bakwiye kubyiga bakamenya ko igihe cy'intambara nka ziriya z'ubugoryi z'amaproxy cyarangiye. Ntabwo igihugu kimwe kingana kuriya gikwiye kuyobora bloke yose cyangwa kibikamo ubwoba. Yego, kandi si abanya Iran bonyine, hari n'Abarusiya turi kubona ukuntu bameze, turi kubona Abashinwa ukuntu bari aggressive cyane. So navuga ngo rero n'andi mahejema ari kuzamuka cyane akumira ariko kitwa okusida muri rusange. Yego, Jire wakoze cyane, reka tugushimire. Nanjye ndabashimiye. Yego, navuga ngo dukwiye kwitega byinshi muri kariya karere cyane ko ari akarere kari strategique. Yego, ku buryo niba abahutisi bari guhangana na Amerika bagahangana n'Ubwongereza, amato yabo yaca bakayasekuza drone. yego, navuga ngo naho n'ahandi hantu dukwiye kwitega intambara iri projet politique nkura turi kubona ya OTAN n'Uburusiya muri Ukraine. murakoze cyane Jire. Murakoze, nanjye ndabashimiye. Yego.
Jules Nkusi umusesenguzi kuri geopolitike, reka tubabwire ko iki gitero bari kutubwira ko cyakomerekeyemo abantu 8. Uruhande rwa Israel ruravuga uremera ko rwakomerekeyemo abantu 8. Icyakora minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu wa Israel akaba yavuze ko bagomba guhora kandi mu buryo Yemen itari bupimemo ingaruka zabyo. Muri Trust Wall Paint nabo durasoza batubwira ko bashobora kurimbisha inzu zacu, bashobora gukora inzu zacu interior design, bashobora kuturwanyiriza imidite mu nzu, bashobora kudusigira amarangi mu buryo bwiza cyane aberanye n'imiterere y'inzu kuva hanze kugera mu nzu imbere. Icyo dusabwa ni ukubahamagara kuri telefone 0789 23 54 21 ubahamagare, ibindi ni intumwa nziza mu kazi wabahaye.